esti wo wiase mienu pe yesu ne di kan ye bi ana Bawumai aso aye bi abuza from mamu nyina makwaba e de bagana nsem TV so but omo de so be like video no be subscribe to the channel no what turn on notifications say be next time videos of this nature eba also sabit makabina so watch the comment section ho maybe hum bia from Mr President Amejo so TikTok o comment section ho by bia be hum bia from Mr President Amejo so ko yin na edwum say that bia no e betim the new patriotic party aba power na ya bana Ghana fo nyina ho ato ko amamo we de e de to Sudan say man we need that bia na de bia me ka sem bi say amanyesom ne yeye no so wa mo ni anda ho a ho be chiro pa the moment I be hold the public office and say who say you own it a responsibility, I mean a sole responsibility to serve the ordinary Ghanaian. But I think say I do retirement nkofo bebree if you say a public office no more hold it. As a result of that, it is their sole responsibility to impact and improve lives of people. They have forgotten about that. Abushami chankra, momi enko. Yenko ko video bi mra. Na video no we are going to take our time and digest the issues out of the perspective of the ordinary girl, not the perspective of Mr. President here. Women commerce is here. ade Bawumai aye esti wo wiase mienu pe yesu ne di kan ye bi ana Bawumai aso aye bi meto oro menya politics be wiase de manyansani ehu so onyansafo na bo na baso ne nyansa nyuma ho period. Aya asam na esie na ensuo na yira fa nkra bontene so ana Bawumai a kire say ono de emfa woni ni position di bra ewo edi ekura no ene no nyama wo still na woni emmoa ane di nse baby ammoa da na ehoro no so beda ti asem ni ana Bawumai anfa prain anam wiem ankyere ye say sebi ye mmoa enti kwa so ba mmoa da bento no fa wiem ankyere sa ano no so tiati atechembi wo kyere say ye mmoa no ne ye pe one odo obuo ene ni di amaye won ne nkwa ato amaye yesu na di kan ye bi di ne nkwa ato wo ma nipa ana Bawumai aso de ne nkwa agba afode amaye atacha na wo tiem sa amra da ho se o tiem amem onim but esa wo do wo ma enti wa nante wiem wa fa ba bi sununko oni ye di nsemmoa sabi tie ni o ana John Dramani his excellency say ono de obefa wiem ahwa ye emmoa nkwase ade na ye di ye nya sususuaso nde no wo fa wiem ahwa de ekwa akosie ewiem na John Dramani mahama nam no ye na ye wo ye otumfo kurom na ye ti asante ti ase ne de ye ti asese de papa ne pa che nyina say ye mmoa esese gomu afo to abama wo na wo ba be ye MP na wo ba be di gomu afo so wona wutime babo ntim be criticize nia government bi aye a wonim se nia government ya ye yi e benefit your mind no much more than wo government na wo praising no oponi hia chipo oponi hia chie wo captain smart ne si wunya MP a wo bedi ade na wo MP mu se nye sika na wo ba be pa wo dia pa na obetimi a contribute dia ma man Ghana dia na captain smart obetimi a contribute ediama gomu afo obi onu timi ba bontin beka say MPP betena so anye hwe obi a onu wa ba bontin antime me president MPP say MPP ba amambuami odin hihye bi odin nyoma bi say no odigu akwam ma ne bo man Ghana wonim papa so wakata wani ka bone no okra oti unya MP obedi na napo category eno category eyepe insu atona asobi a wo so pese wo ye MP obi a wo so wo dwino man Ghana ho
nsu ato na yiri nkofo na asobi a wo se odwira omanga na ho be gina wo platform so akatere president John Dramani Mahama se nsu ato enti ye na ye bibi fa ho no wo gina wo to takre na po wo takre na po obi o chichire ni party no wo takre no obi o oni amambuo mu no wo takre no se wagidi Dr. Kwame Nkrumah tem Yesu kra ye di na tem na Kwame Nkrumah Yesu ye di na tem na Kwame Nkrumah otumfo kra ye di na tem na Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah fighting for freedom no ono nka no fight na wura fi se Kwame Nkrumah she prison ho no o choro letter no o de manimpa na e de koy ye wo na podi Kwame Nkrumah tam ti unti bi da ba wotimi di na Akufo Addo atam na podi Kwame Nkrumah tam eni nti wunti bi da wo se na pon deserve so obeba be ye vice president ba wo deserve na Akufo Addo na wabetena se edi nioma pani bi agu akwanu odi ama man Ghana ama na benefit wa maami benefit wo papa benefit obi ano kura no wo di na tam ba ni hia chi no so wo pa MP edi enti wo ba be stand as a gomu MP how much more napo senapo a disrespect Dr. Kwame Nkrumah na wo hu ni say ye boni a adenti na wo na wo correct na pono wo the same person ultimate na wo platform so didi MPP fo atem edidi Dr. Mahmoud Bawumai edidi Akufo Addo edidi one kasa wo godfather kofo wo di na tem so ya boa because wo say wo a wo be support MPP bia wo ya boa kofo so ye MPP ni oponi hiachi okra wo se wo pese odi MP na napo. Are we okay? Are we really okay? Yeah, just say okay. President John Mahama ukromu inkrana sabi papa wote no say Ghana Republic 1960. Are we serious? Just say yeah serious pa. Hey, are we okay? Are we really okay? Yeah, just say okay. President John Mahama ukromu inkrana sabi papa wote no enso ayiri fa wo ma ye kobompa ye Friday akopeden ye kobompa ye se Nyankopon na emeboaye ye akwadwofo ama bibia ye de hyempaibo wanka se Friday ye nkodwene ekwan a ye befo so solve flooding ye be solve doom so ye be solve unemployment adwuma eni ho ye be solve apomuden ensema obitimi ko hospital no akowu yankasa Friday ye kobompa ye kobodwa 16 regions ni nyina ye kwede a ye koda Nyankopon ase say Ghana Republic 1960. Are we serious? Just say ye serious pa. Hey, are we okay? Are we really okay? Yeah, just say okay. President John Mahama ukromu inkrana sabi papa wote no enso ayiri fa wo ma ye kobompa ye Friday akopeden ye kobompa ye se Nyankopon na emeboaye ye akwadwofo ama bibia ye de hyempaibo wanka se Friday ye nkodwene ekwan a ye befo so solve flooding ye be solve doom so ye be solve unemployment adwuma eni ho ye be solve apomuden ensema obitimi ko hospital no akowu yankasa Friday ye kobompa ye ko waste time na ka se sa na Nyankopon ye ne nyoma na ye akwadwofo ama ye bibia ne de se Nyankopon pe hypocrites from paibu de bia maka mi o Kristo mi o gidini ba ye ha Nyankopon dodo na no me be ka kire wo ha se nyoma ni bi wo hanyem paibo me be ka kire wo
And yet the Lord's Prayer ne hallelujah and then solve issues. Maybe catch real. Bishop to the Besma Kasema or Kayeno. Our day Zambia and the Ghana charm for Hono. Or say success is not in the revelation stage. A decision making to be successful. So obedi ya enyem paibo obedi ya ANC ye. Obebo wa adwene pa Nyankopon de ma oni se fa ye adwuma. Nyankopon dum ye nyansa. Oje na da no. Se mu de bia ye ka ho asem. Oman we just say yenim oman issue ayewo. Ko ye hwe ne ma papa na adan kwaku for Dr. Laji Mahmood Bawumai ye de ma oman we ya. Any 2024 elections eko no ma Dr. Bawumai e den e de kire Ghana fa se me ba we ni we na me yama mo na. Abusia na ke yensem pata de yensa kan. Serious. So in fact, oman bi timi ko borrow oman bi presidency. Oman bi timi ko borrow oman bi leaders are KBA the new patriotic party, the leaders of the party KBA borrow omodom another African country to cause development there. For the first time in the history of the country, we have generalized free senior high school. The word is generalized. For the first time in the history of the country, we have active drone delivery systems. For the first time in the history of the party and of the country, yetimi enya active and well facilitated health facilities across the length and breadth of the country. Agenda 111. We may say impoyen because the agenda na the person here number of hospitals in the person is because of time. But those ones go and see how they have been operationalized. And then look, I say we have some of the hospitals in fact, equipping hospitals not all right, but because of political tantrums and political gains, many look, I say hospitals and they go and no me say. It is a Kenyan you say na no me nyina be ya. It is a scan kan dey was say to me say oh, I mean say we say people ya comfort. Name ma comfort ma sacrifice discard to what their hospitals dem ma so mo ya comfort. A comfort ma facilitate me say on be fund free seniors so mo ya comfort. You say any Ghana for debut. Na fe na tables na 10 afi dem kikem kakaka. Why are they shouting? Obi ankara no ntum ne nko no ho. Asofo no mo nkoma no ntu with the greatest of respect. Omo nkoma no ntu ne nko nyina ho. Chief imam for nkoma no ntu ne nko nyina ho. Politicians ni nkoma no ntu ne nko nyina ho. Marketing men omo nkoma no ntu ne nko nyina ho. Obi ankara no ntu ne nko nyina ho. 2020 dua, then you know the way forward. Yeti kroma obi so ono oba ono the credit scoring system beba mo so open konketenkete. Nanze bibini na kasa de se bi ye bibia yanketenkete ya adwen yanketenkete ye bibia ye bia invest kwa ye yanketenkete. We want everything in pieces. We don't want everything in bulk. Adi asem kwa ni. Obi ma credit scoring system also open konketenkete. Obi introduce electric or electronic bus systems, most of them konketenkete. You see anyone? You people chose policy. You people chose music over policy. Then you tell me ho papa and I feel them so much them. Me na wo ne wo sia chem say bi me na me ko ka che Ibrahim Dramani ma say all members come to Mutu one. Ye wa ha. Digitalization ye start say ye mo say there bi. Digitalization and to kinki. Nti mo pe kinki sika. Nti amamu papa na ba mo ma mo kinki amamu a ade na mo kam. Ye wo krom ha ya. And the Ibrahim Dramani mama ko gina say and can form gafun catch up say oh gafun dey oh na mo dey onye kinki na mo hia digitalization bia and na gafun so okay ne beto aba na ma boom mo to aba ma kinki government it me say dey ko ye kwa dey menu now to me hu letter bi a Y0uth for tro ye eba council of state member voter region na me say fiam eh Remona Chapa ya hype ni say we ye can say Israel train but the issue is true. Okwe ni letter now was say council of state member no we former staff emanam one which is never true. Onya juma order and onya juma order amanam one for the first time nam one I post. Oh yes, nam one I post. Ya no catch you be say o di pa ne boa.